namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the guy hi Limpopo poison. Leyi nga ta hi kha hi linka na Hlavude Gupta. Even then of course hi tlhe hi linka na Hosingove. So hoy mi nga mi swi voneni ku vlog already a hi vekerini laha a yi suke kusuka ma. La ni nga tlhela ni fika ni kombisa ku hoy vanhu swi tikomba va nga ha ri ku n'wi tsakeleni Hlavude Gupta a ri ku hlaseriweni switirongo ivi a reacta na yena ku kombisa ku mhaka leyi a yi ri serious ngopfu because ivi a tsala this post a fa a tsala ku not everyone will appreciate you black child. Work hard and make yourself proud. A ku khazi as you can see a referensa ka sweswiya swo kombisa ku n'wina as Ben Mayengani fans a mu rhandzi dimen ni swi voni mi ka ti-comments hambi munhu wo fika la ku hemba la comment section ni swi voni ku vo tala a va n'wi rhandzi maybe kumbexani few lava ka channel maybe nga nga mu rhandzi but ni swi voni ku Hlavude Gupta hi mfo as a producer a va ku rhandzi a hi leswi ni nga swi vona mina to be honest. And then from there a vuya tsala another post on top here a fa tsala ku va n'wina no pimapima a hlekelela and stuff like that as you can see here. Alo hi pfula ka ti-comments kona u nga va kha u kombisa ku ku fana man ni vona mathebula hi yin'we ya ti-big fans na yona ta Ben Mayengani a fika tsala ku mina loko ku ri ka project liya of course ya Limpopo a wu kona na huma thakeni mfana wa mina a ku the Gupta all the way leswi a kha a kombisa swona kwalaho so swi kombi na ku van'wani va va kha n'wi support as you can see I guess swi hi post ka tin'wani mi ta kuma ku va va against yena and stuff like that. Then tlhela ni vona un'wana la edichawuke kwalaho ku n'wana bava ku komba ku a va ku hlaya helo na le ka meeting a va ku vitanangi a ku ri swikhokho ntsena leyi heya impela ta vuya ka gaza ha pimapima mana xi hembi Hlavude Gupta leswi van'wana va fika va tsala swona and then all of a sudden boom as you can see President Mayengani yi fike yi tsala that post yi fika yi tsala hi ku Limpopo dangerous combination as you can see loko pfula laha swi vona ku Hlavude Gupta na yena a ri kona ka yin'wana ya ti-meetings not the main one ka main one le hayi a nga ri kona le hayi a nga la ku bayizabayiziwa le so ku ve ku ndliwa another meeting as you can see here a ri kona yena so loko hi hlaya kahle post leyi a swi vona ku tsala ku Limpopo poison a ku ni ri ya magaza yi sukile futhi brought to you by Khalanga Productions ni sure ku se van'wana va ta ni vutisa ku ndlela ka hina brought to you by Khalanga Productions it means Khalanga Productions hi vona sponsor xa Limpopo poison. So based on the information which I have at the moment ku Khalanga Productions va ta va kha va sponsora Limpopo poison ntsena not AADP hi leswi ni swi tivaka sweswi unless swo ni cinca hikuva ni vhele maxongo ku Khalanga Productions already se a va ri close na Ben the president so leswi ni fanele mi swi tiva ku ku already Khalanga Productions a va ri ku sponsoring ka siva ra pirhisirangana nga vula kahle ku mhaka kahle then President Mayengani yi tlhe yi basisa laha yi ku Hlavude Gupta ra obvious a yo hi basa ku hayi wa ha ri koho Hlavude Gupta va kha fambisana swin'we a swi kahle swi kahle loko President Mayengani yi n'wi tekile Hlavude Gupta because a swi ta va ta chingeriwa ngopfu loko a yi nga n'wi tekangi so swi kahle loko ri tekiwini mi lexi ni ngo to swi vula hi sayiti ra yena Hlavude Gupta so I think now it's time and the good financial decisions. So at the moment I think the producer ta ringana na Ben Mayengani is also a producer swi loko ku ta ku kha ku ri 4-4 hi ndlela yin'wana hi ku le ka Hosingove at the moment a hi swi tiva a ku na 4 wa vanhu ku na Hosingove ku na Mpanyasi DJ Gift na Vadawu mi nga ma hleketa ku ri 4 so ku ta ku ri 4 against 4 swi ta swi ri balanced so ta vona swi ku ta kha ku ndleka yini December yi ta yi sukini swinene na ku yimele question yeliya ni nga hi vutisa na kwala ka channel hi vo ku ti-votes ti famba njhani ni le ti-votes la ka channel la so ni komba ku vona ku swi fambisa ku yini lani let's scroll and see ku mi vota mu ku yini laha ni fike ni vutisa ku xana Mr Post i ta pfumela ku endla peace na Ben Mayengani vo tala mi te no hi sweswo 70% mi ri no 26% mi ri yes so swi loko ku ri himpela na majority va vula leswi na mina ni believe tano ku hi sayiti ra mina na mina Hosingove dinge endli peace ku ya tshwa beef December loko ri amukeli subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Wait, one more family. Then I do it, but marginally. But my Julu No, no, tagala mo no me te mi saka baby ka. But what Julu mo win? Someone was sister boss of 570 one. That's why corner house. Ita ko maka sister boss lang na lendela se darata na te kunas.
Ano wa mina n'wetshanga makoteka kira macha tsandzwa ka mawuri kwa mini mbateni ya kufuma ifumela vrene kundukwana.